wena hey wekholo lenjalene usek ngicela endini yami nginentombi yami lapha uncane ayiduni lena anqenge ingcuza yakhe mina fuck yangedelela umdolomo ngimpa imali wazi uthini ngiyagcina uzombona uzohlupheka kanjani umfazi lo ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hamba emachobeni ade ngibuza stupid question la uduka ngikwazi lale uyazi wenzeni lengane le kumanje kunento yakhayo la uyazi induna ziyangibu kufika induna lapho bathi yini lenzo umntwana sizula akhela yena emzini kaba yini lo yakhaya wena uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebusinessini naye yonke into anayo fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi uMakaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuna ukuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona ay mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission but lalela mntwana ngoza mangumfati wendvodza uyacela angicela ukuyekuthini at least let your husband know ukuthi ngiyekuthini mase sekubona nje uqhamuka nje angazi lesifebe besiyaphi mawuthu bamthanda the Zulus are not happy with her kufanele kube nelibandla labo make leleya labo yebo bondlonkulu lebafundzise sibondlonkulu ba behavior njalo lapha ekhaya kodwa yazi ukuthina amabandla kanjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyabona uShembe unyani isilima manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo uyazi uphi hey ngicela ukuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela le esontweni lalela ngomdedela inja ayihambi inja iyokhwela esontweni wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi akuvuke noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishaya engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayezidishile ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba yizilo